Comment nous espère que nous en forme. Je dis à moi porter une petite vidéo pour nous qui c'est. Avant que je commence, je dis merci avec tout le monde qui est abonné avec la chaîne, qui prend le temps pour regarder les vidéos et qui partage les vidéos. Je dis nous merci en peu. Si vous abonnez, pour faire ça ou pas regret. La vidéo que je porter pour nous aujourd'hui, c'est challenge qui sort en démenti. Pour rester suivre ensemble avec nous. Ok? Nice. Nan ki zon nou te rete Haïti? Que? Ça fait de. Nan ki zon nou te rete Haïti? Nan ki zon nou te rete Haïti? Nan ki zon te rete Haïti? Bayan tellement bon nan zon mwen. Ah ouais. Où est bien à Londres? Ka? Où est bien à Londres? Mwen reme? Bien à Londres. Mwen atende yon guys. Ase ou. Mwen reme sa. Ok. Ay. Ou pa reme leve nan kamari. Que? Fwe baka la bien soy, bien la soy. Li bien à zon mwen. Ok. Ou pa reme. Ou pa reme. Mba reme? Mba reme? Ok. Que? Ou pa reme leve nan kamari. Mba reme leve nan kabon? Ah, tene, Non, mba tande. Mba tande. tene. Si bouche ou, men ou pa tande leman, ou pa si bouche mwen. Kon si bouche mwen leman pale. Ou men pase pa. Ou men pase pa. Ou men pase pa. Mwen reme pase. On se refra, mbo yon. Ou men pase pa. Mwen pase pa. Ou men pase pa. Ok. Combien de temps on gagne Brazil? Que? Combien de temps on gagne Brazil? Brasil? Brasil? Hey! Hein? Non, non, Brasil. Que ça? Qui mange au piparemé? Qui mange au piparemé? Qui mange un piramé? Ok, yo te pas guys. Qui mange au piparemé? Qui mange un baramé? Ok. Qui ça veut dire? Qui mange au piparemé? Un petit baramé? Oui. Dans de... Qui mange un mrémé? Ou reme Medzano. Ou reme Medzano. Ou reme Medzano. Mwen reme? Ok, reste longtemps. Ou reme Medzano. Mwen reme talaj? Ok, moi en chance. Ou reme Medzano. Mwen reme tando? Ba bon, je zo kono kwa si ou gen. Mwen kene di? Amre? Ok. Pou ki sa ou reme tout konsan? Pou ki sa mweme? Ok. Ki lo kwa lan ti? Ki? Mwen di ou yosel. Ki lo kwa lan ti? Mweme desi? Ba mweme desi ala? Mwen sa ou, ki lo kwa lan ti? Ha? Mwen di? Ki sa desi nan? Ki lo sa ki lo kwa lan ti? Woy, ba men desi sa. Nan la tem
Telman fò nan kè. Ok. Esko wè men Brazil? Wè men Brazil? Wè men Brazil? Mwen men mette chen? Yon. Ba pa chans non, yon. Wè men Brazil? Deu pa dan. Esko wè men Brazil? Mwen mette esko men Brazil wala wè. Ay! Ki? O gen bel cheve. Ok. O gen bel cheve. Mwen men chante? Bati chante! O gen bel cheve. Mwen men chante? O rete yon. O gen bel cheve. Mwen men cheve? O gen bel cheve. An sa ton cheve? Wè men danse? Wè men danse? Mwen men danse? Ay, genye. Genye. Ou pa reme. Mwen pa reme? Ok, apre tou nan di. Koman fe reme dormi kon sa? Ke? Mwen ki an? Mbata, ou pa pale pou mtande, li pa pale pou mtande, lwa le piti. Ay, mwen bagi kon prame sori. Koman fe pa reme leve nan kabal? Mba me leve nan kaban jodi an? Oh my God! Ok, mwen denye pwante. Koman? Tene yon sa map zi ya? Koman fe? Mba di, ki sa di? Mwen ne pa ton piti sa map zi ya. Non, mwen pa pale pou mtande, li pa le piti. An di ki mwen la baglouchi mwen sa. Mwen mi la mpale for. Ok, ferme dena. Nare. Ou gen bel zye. Ou gen bel zye. Yon? Ou gen bel zye. Mge bezye? Ya, yon toujou di mge bezye. Amey! Ke? Ki sa mwen pi pareme? Ki son pi pare mi? Wap vole mwen? Ba vole! Ki sa di an? Se ne sa ki sa mwen pi pareme? Ebe mge? Ou eme legim la lo? Ou eme legim la lo? Ah, rete nou pa? Ou eme legim la lo? Fè kon mpati, matande. Ou eme legim la lo? Matande. Kado machin? Ok. Avan mwen fè video ki sa mwen fè. Avan mwen fè video ki sa mwen fè. Avan? Avan mwen fè video ki sa mwen fè. Avan fè video ki so fè? Guys, mwen lege dede. Mwen lege. Ya so di? Ya men sa. Guys. Ou eme chante? Ou eme chante? Ah, ou pa pale men. Ou eme chante? Mwen me mache. Mwen chante. Ou eme chante? Mwen me machete. Pi eme mwen jete. Ou eme chante? Matande. Matande ou gwen. Ok. Ou gen bel zansi. Ou kope ou bal to fe. Ou gen bel zansi. Ou gen bel zansi. Mwen me danse? Oh, shit. Ou gen bel zansi. Sa fe de wote.
Ki sa? Oh. Ok, bel sa se. Ou pa di? Ou pa kon sou to? Ki te sou to? De fwa di mne la. Non, se 3 fwa. So di ya. Nse kon sa ke bel sa se? Woy, mba me pou sa la. Ok. Ok. Ou ba kon danse. Kama? Ou ba kon danse. Makon Ou ba kon danse. de se? Ay, mam genye. Mam genye. Makon de se. Ou bakon de se kopan? Ke? Sa fe jen. Bakon de se kopan? Mpa pale so di ya, men ou pa pale. Mpale. Ou bakon de se kopan? Mba kon danse? Ou pedi. Sa fe la. Monsa. Ay. Ok, denye fama vzoy. Ou bakon de se kopan? Mba kon danse kon pa? Kasi te filmezi, oui. Ok. Amwe. Ou men mizik Felicia. Ou men mizik Felicia. Mwen me Felicia. Ou men mizik Felicia. Oh. So, li Entende? pa gen, paske mdou se ou men mizik Felicia. So di Felicia. So ou pe di, ou pa di mizik ben. Ka toujou men Felicia Tá man. gen, oui. Non, si mwen Felicia mwen prene. Al la bel. Ok, ok. Ante yo jipa potan nou ki san pi mwen. Ante yo jipa potan nou ki san pi mwen. Ki chante Felicia ou pi reme? Non, yon pe jesta. She ki se reme. Oui, yon pe jesta. Ben ki chante Felicia ou pi reme. An pati pou de. O bombe. Ante yo jipa potan nou ki san pi mwen. Ki san pi mwen. Mbo koumen ke sa. Ok. Famo sa famo. Ki san pi mwen. Hein? Famo va famo ki san pi mwen. Pa mou pa vel farouche ton pi reme? Ah ouais. Ok. Denye sa nan an fè denye. Ok. Faut parler petit. Faut parler petit. Hey! Faut parler petit. Tale. Faut parler petit. Mpale piti. Ok. Nan wak di mpale piti. Nan pale piti a tou veni, guys, tou wè sa. Sa san fè. Ok. Dormi avèk pati san pi remè. Dormi Mais avèk c'est grave, oh! Dormi avèk pati san pi remè. Ok, ma sel sa wè te. Ntode? Oh. Dormi avèk pati san pi remè. Ke? Dormi avèk pati san pi remè. On va parler! Mpe pale! Dormi avèk pati san pi remè. Ou bien je peux plus. On va parler! Dormi avèk pati san pi remè. Qui ça au pire aimé? Ou pe di? Guys. C'est là que je vais faire une vidéo. J'espère que tu enjoy, guys. Pas oublier abonner à la chaîne. C'est devenir youtubeuse. Maintenant, Même si nou te remen ti video sa, like, commenter. partager. Si nous avons même fait un deuxième challenge avec encore, commenter la vidéo pour nous. C'est ça. Pa ese di ki challenge nou ta remen pote pou nou. Yeah. Ok? Bye. Bye.